अहनबदा मरोइबे पाउ मिनिस्टर ओइरम्बा मोइरांगथेम इबोतोम्बी लेखिदबगी 28 सुबा निंगसिंग थोरम पांगथोखरे मणिपुर की इरांग सेंटर अमसुंग स्टेट लेंगाक कुमहै येंगबदुना लेबसी यामना पेंदे हाइना हानागी चीफ मिनिस्टर ओइबो विना हाइख्रे मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की 13 सुबा मपोक कुमोन थोरम पांगथोखरे ngasiदगी मणिपुर मैतै पंगन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMPWO हाइना ममिंग ओनख्रे मणिपुर की लाइफलाइन पासोई लमसांग कोंथौजम फाउन चलिबा नेशनल हाईवे 37 की फिबम असुकी मतिक सोकले मियाम की इहौ लाक्ट्रिंगैद सेमजिन बियो हाइना माइके एदोम की मियामना तक्सिलकले तराम ओकचरे हौजिक नोंथलगी नॉर्थ ईस्ट विंडो की पाव आरिबम रेशमाना पिजरे हादना सुनब तोकलसी अखोई शांति ओइने हिंगमिनसी हाइबा खोलाव असि ngasi फोबो लाउदुना लाक्लिबने शांति लाकपदि लाइरदना हौजिक स्टेट अस्त थोकलिबा थौदोक सिंग अस्त इंडिया अमसुंग मणिपुर लेंगाकना कुमहै येंगबदौना लेबसी यामना पेंदे हाइना हानागी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाइख्रे वाफम असी मोइरांगथेम इबोतोम्बी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट न सिंदुना ngasi वांगजिंग कोदोमपोकपी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स त पांगथोखिबा हाना मिनिस्टर ओइरम्बा मोइरांगथेम इबोतोम्बी हैरोग इबोतोम्बी लेखिदबगी 28 सुबा निंगसिंग थोरमदा अथोइबा मिथुंगी वरोल पीरदुना हानागी CMO इबोबिना फोंदोखिबने थोरमगी सरुक अमो ओइना हौजिक लमदम अस्त थोकलिबा कंगलुकी इरांग असिना मरम ओइदुना अवा अना थल्लब लमदम अस्तिगी मियामगी अवाबदा सरुक याबगा लोइनना लेखिद्रबगी खुबमदा इमुंग मनुंगना लेकतुना अमदि कंगलुप की लान अस्त लेखिद्रबा अथौबसिंगी फोटोदा मियामगा पुन लेकतुना इकाय खुमनब उठखे मरैबाक मरमदम अस्त मितोप कुमलान जेनदुना लेरिबा थौबाल अमसुंग कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के रिलीफ कैंप कुंथ्रागी इमुंगी मियोय अनि खंगतुना मियोय लिस्टिंग अहुम लोमदा मोइरांगथेम इबोतोम्बी मेमोरियल इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन रिलीफ फंड सिंग खुसिनखे लोइनना ट्रस्ट की थौमी सिंगना सरुक यादुना ब्लड डोनेशन कैंप अमसु पांगथोखिबगा लोइनना मियोय यांखै रोम ना इकटखे हिंसी अमदि हिंगंसी हाइबा पांदमदा पांगथोखिबा थोरम अदुदा ओइबो बिना हाइ यूम कई कया मई थाखिबा मसद नतना हौजिकसु हादना सुनबगी थबक लेप लेट्री हाइरदुना मखुद चलबा मीबु खुद थादुना हतोकपा हाइबसी यामना पांगदबा मथौना लेतबा मीना तौगदबा थबकने मसी पुनमक असि अकन ममोंगदा यानिंगदे इबोबिना मखाताना हाइके रिलीफ कैंप लेरिबसिंग असे युमदा हंदुना लेनिंगलिबा ngaktani मियोइबा खुदिंगमक अतोपा मफमदा नुमिदिनी फाना लेनिंगबा नते उपाय लेतबगी लेरिबनी अदुबु ngasi मे अहुमदगी मियाम असिना रिलीफ कैंप अवाब खांगदुना लेरकलिबा असि था तरेट फारे युम कई कया मई थादोकपिबा नोंगमई अमदि बोम कापसिनुना हादोकपिबा हाइबसि यामना चौखतबा पांगदबा कांगबुना तौगदबा थबकने अखोई शांति पामी हादना सुनबा करिगुम वरोइसिन अमद पुरकपा ngamloi हादना सुनबा लेपतुना इंडिया अमदि मणिपुर लेंगाकना मयुमदा हनम ngamjadriba रिलीफ कैंप लेरिबा मयाम असे अथुबा मतमदा हंजिलहनबा होनबियो हाइनसो लेंगाकता अपील तोरकले Masih Manipur tahu dia pakai pauta, yang kita tu berkana, ngapain kokar membawa ini kawan berumah dia. Aduh ini masalah, hauzik sudah free Manipur sahana sudah free. Yang mana yang kita panggil itu bahaya tak? Komuniti amagi warna teko, makut cakap, mis dan kut harga atau bahaya sih. Yang apa anda betul nak lepas, panggil bermila tahu dia berkorban. Tapi kami kalau lepas, isam jam lepas lepas kita lalu main hadu kumba, numai bom tu hadu pakai je hadu kumba. Sini pang de bermil tahu dah ini, aman tahu irai nambah. Masih pun mioi strongest anda, pai tadi, sakti bermong dah koi minda tahu ya. थौरम अदुगा मरी लेनना मोइरांगथेम इबोतोम्बी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट ओइरिबा हानगे मिनिस्टर मोइरांगथेम ओकेंद्रोना हाई हाना मिनिस्टर ओइरंबा लेखिद्रबा मोइरांगथेम इबोतोम्बी सु यामना लेबक थीबा थौदोक अमा ओइना ngasiदगी चाही 18 की ममांगदा नोंमैन कापतुना हाटखिबने मसिना मरम ओइरगा निंगम हौद्रबा मियामना ngasi फौबा मणिपुरदा शांति की खोलाव लाउदुना लाकपने ngasiदी इसागी ईरान अमत लेतना इसागी इरमदमदा लांजेनरिबा मयाम अखोई पुना शांति हंजिलकनबा अपुनबा खोलाव लाउमिनरसे हादना सुनबा तोक्तुना इंग तपा मणिपुर अमा ओइनबा होनबदा अखोई पुना होनरसी हाइरदुना लेंगाक असिना सुमियामगी अवाबा उबिरगा अमुक्तंग शांति पुरकनबा होनबियु हाइके
महाग्न मखाताना हाई ट्रस्ट ना हाइरो केंद्र की मियोई लिसिंग अहुम लोमदा पेंशन पीदुना लाकपा अदु हंदकी ओइनदी पेंशन फंगलिबा सिंगनसु कथोक पिरकपा मरमना थौबाल अमसुंग कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के रिलीफ कैंप सिंग द लैबा मियोई सिंग द खुसिनबने कोविड की मतमदसु लैंड बैंक हांगदोक्तुना लौ उबा ngamdaba मियोई कयादा लौ उहनबा कैंसर पेशेंट सिंग द लिसंग सिट मतेंग पांगबा अमदि मेडिकल तमनबा खलकलबा हाइरोक एसटी के माहिरोई सिंग दसु ट्रस्ट असिना मतेंग पांगदुना लाकली हाइखे इसानी यालमत लेकना इसाना ngasi awaba taking program legi ba ekoi punna ani purnia ekoi punna manipur santi halaba ngasi soker bokala lawina si atu sada betul itu ing kapa manipur ma koina bokala ekoi punna sab yamina na ekoi santi se hanjalan ba bisne faide ki amal karna ra kana togi aduna pambi ribalenga se su fajaba mono sin kubirekuna central government versus state government su Untang mayam sudah santi program bahwa kita punya bina bah hari ini tu di memori charitable trust kimai dari si kamjeli. Hatta minuthong de laiba Manipur Muslim Welfare Organization ge tarahumdoi suba mapok kumun ge thoram Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Hall de pangthokre. Thoram adada Moirang College की प्रिंसिपल डॉक्टर MD राहिजुद्दीन शेख MMWO हेडक्वार्टर की फंक्शनल प्रेसिडेंट बोबोई कोरिमयुम अमुको की प्रेसिडेंट PS नंदो लुवांग फोक्स की प्रेसिडेंट TS मनिहार सोशल एक्टिविस्ट लैटन थिम अंगोम चामैनौ MPCM की प्रेसिडेंट हाजी अराफत MMWO हेडक्वार्टर की एडवाइजर MD हसीमुद्दीन मोइनम 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐿 मनपुर की कन्वेनर फुलिंद्रो कोंसम अमसुंग यूनाइटेड मदर्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट मोइरांग थिम सरोजिनी लेमना थौरम अदुगी अथोइबा मिथुंग सिंग ओइना सरुक याखे थौरम की सरुक अमा ओइना सैहौ इसै खुदोल तमकिबगा लोइनना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO की महुत्ता ngasi मणिपुर मैतै पांगल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMPWO हाइना ओले हाइना लाउथोखे MMPWO की प्रेसिडेंट कोरिमयुम बोबोइना हाइ हिरम खुदिंगमक्ता सोथराबा शेड्यूल ट्राइब अमदि शेड्यूल कास्ट सोगलबा मैतै पांगल असे मानव थाक्ता चक्थुंग फंगनबगी दमक अमत ओइना लेपिनबा लूप असे सेमखिबने MMWO सेमलाकपा मतमदा लमदम अस्त मणिपुर की सक्तमदा सिंगनरपो खुदिंगमक लूप असिना मयोक ननबा लेपकने मणिपुर की ngamkhaida सिंगनरपो खुदिंगमक मयोक यागनी अमदि हौजिक लमदम अस्त थोकलिबि इरांग असिदा मैतै पांगलना तुमिना येंगदुना लैथोकलोय लोइनना स्टेट अमदि सेंटर BJP ना लेंगाक पाइरिबा अस्त थोकलिबि इरांग असि लोइसिनबा ngamdana मिसि मिनागे पाउ तहलगा लैरिबा असि लैबक थिबनि हाइना महाग्न मखाताना फोंदोखे लमदम मसी सौखट पादम लब कंगलै पाक नत्र मणिपुर अमा सिसेमना होनबदा मानव खुनाय हाबसे तंगाय फदन लापने ओल संबरिना मानव खुनाय दु पुरनबगी नमते MMWO सिस्टम लगे MMWO सेमखब मतुंदा मैतै पांगन खकी थबु तौखिब्रा हाइबदु वंतिन नते मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमसुंग लमदम मसी लेइब कंगु फुरु सिंगी मरक्ता नुंसी चानबा मरि सागरनबा इमोशनल इंटीग्रिटी सागरनबा अदुमा खोनरग लाखि मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काइबे यारोय हाइना खोथा द्रिंग लाउनब होनब मांग संसिनब होनबदा MMWO सुमंगिन थाबा थौदांग सिग दम लौरग लाखि ngasi chau tawriba tholari irang asidi kangru pirang nate masidi manipur thugai ba yanana ba jam sakhi be script ma iraga da badon torpa drama ni masidi aikoina relief pi adunlo maintain piba natraga na aikoina relief pi adunlo posai piba awara da mating pang lai thokoi matam nate aikoi tangai phana adunlo measure sing lokot pi matang ma khakoi amasu aikoi na sing khut khulai paina ka imale ro ngak na bagi da makta aikoi lan theng na bagi darkha oire haina khala ka da aikoi na sing to ha to manipur li mai dei pang na khunda wa pham sing da mobilization chat pa horakhe इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा लमसांग अमदि लमफेल पुलिस स्टेशन कोनबा लमसांग AC पासोय AC अमसुंग कोंथौजम AC की मनुंग द लैबा लाइफलाइन ओइरबा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरी लंबी असि मपी मपा लैत्रबा लंबी अमा ओइरे हाइना लमदम अदोमगी मियामना पेंदबा वाफम फोंदरकले नॉर्थ ईस्ट विंडो newtv न्यूज न कोइन चतुना लमदम अदोमगी मियामगा उनरबा मतमदा खुंबोंग बाजार दुकान फमदना लैरिबा खोइरोम केसोर चाना फोंदरकपदा करीगुंबा लंबी असना मरम ओइरगा एक्सटेंड थोकपा अमदि स्कूल चतलिबा महिरोय सिंह नोमगी चतबा यादबा मागी थबक चतरिबा
asigi mathakta lungs cancer narakpa matamda laingakna compensation piraga layengnaga kari tawgadoino ina khunba singna lambi asta AC thara ga chatlaga makhoi khakta hingauba yaradra Kumbong haiba khun asta lenga ki thabak tawdabana ayambane lenga ki thabak tawbadi kharadani masjid lairaba singna nomagi suruga chaba kaya amana lambi asta chathok chasin tawriba asida ana ayagi orpa matamda atatai ohengadoribra makhoidi aikhoigi hak sing makhoida pi khrabani lamdam asta afaba thabak taro haina aduna lenga ta lambi asi sembiu haijagadaba natte masana khangna semgadabani semba ngamaroi hairagade pham thadok piro bhot maya da lambi semgani haibagi wakhal thadok piyo hainasu mahagna Katana Fundoke. Sumana, Ipun Pokana, Lance Cancer, Kaima Chiva Target, Kanana Data, Sarkasna, Akoibu, compensation period, lying, Sigro Matuna Mueva, compensation to Takala. Ima, the Horiba Isa Sudo. I depend on getting even. Yatung from the Mayamaduna, Gari Manu, the Ashi Targa, Salaga Nadabado, Adu Moikaking over Yagadra. Moi kaktan hinga we yaragadi moina dum hingbe horo akhoi je loina serious no ana thadok piramo akhoina moi da pigi ba right ngasi kaido bagino moi pocket money oina bra moi pikhau da paisa tong kana moi gi bank balance wang khana bra lambi se sem ngam dragadi sarkar design tawbiro sengna ajari design tawbiro bot maya da lambi sengmani habegi wakhal du thadok piu Pasoi Lamjing Asoba Bazaar Board ki Secretary Ngairangbam Norena Hai National Highway 37 Impal Jiri Lambi asi fatabana maram oiraga accident kaya thokpa lambi dagi thoklakpa ufulnal amadi semjinba loijiba uku kaya loisindana leiriba asina maram oiraga dukan phamliba lambi nakyetta yum leiriba amadi public singda asuki matik awaba pire hairiba lambi asta kendra ahumgi MLA singsu chathok chasin tawribani loinana lagliba December 19 fawbagi manungda lambi asi sembi deba tarabadi matam kaktana lambi thing Lagani Hainasu Mahagna Pondoke. National Highway 37 Impal 𝐶𝐸𝐸 Lambi asida maruoina Pasoi Part 3 dagina Langjing Phawgi manungsida asuki matik lambi se phattaba lambi se phattaba maram oiraga aikogi accident kaya thokpa lambi dagi tholakpa uful lambi ji mafam kaya da aikogi semjenban loigraba ufu kaya taw thokpa uju taw thoga ju loisanbida bai tare loisanbida na maram oiraga lambi gi semjen gadaba saru koilas thagadaba saru habidaba sina maram oiraga uful kaya hauba uful kaya hauba sina aikogi lambi chathok chachin amadi bazar board asida aikogi dukan phambiriba khunda laitadna leibiriba isin nausing adigi public khuding makta achuki matik aikogi awaba piba adi lambi achi lan gani haibada thamoi da yamna nungai taba kaya phaurakpa asida aikoi Pasoi Langjing bazar board ki maikei dagi aikoi mari leinaba authorities ni mafam da haijari madudi lambi asi aikoi atuba matamda loisanbiraga ngasi praja singna adi miyamna wariba asi aikoi kondu lagiba December gi tang 32 asi phawgi mamangda aikoi ba semba haudragadi aikoi matam kaktaba hairiba lambi asi thingjinjabagi khongjang asi changsinjargani haiduna miyamda laujari Manipur University Teachers Association Muta Manipur University Staff Association Musa Aniga Kusam Naduna Manipur University Student Union 2022-2023 na Sinduna Numidini Chopna Chathagadaba Exhibition Maths ngasi Hodokre Maths Hodokpagi Mangoinana Manipur Thokliba Irang Asigi Matangda minute Amatu minute Leptuna Awaba Phongdoke Tharam Aduda MU gi Vice Chancellor Professor N Lokendra Singh na Hai Mahire Singh na Mahi Tamna Ahenba knowledge Amadi Masamau Fanabagi Pandamda Exhibition Maths Asi Sinbane Manipur da thokliba crisis asina mahiroi singi wakhalon da su charang na bapukta banate punamak asina pokhalakliba stress amadi tension sing khara da oirabasu kokhannaba university asta leiriba tongan ba community singa pullaga collective oiba effort asi paikhatpani masida sunatana numit 8 ni gi oiba book festival amasu numit ni gi mamang da pangthokre maduda su tongan ba resource person kaya kauduna mahiroi singda hena knowledge piki amade oza singna iba lairik kaya su phongduna mahiroi singda khanganke Haudokpagi Tharam Aduda Student Welfare Manipur University ki Dean Professor M. Premjit Singh, Muta ki President Professor Gambir Singh, Musa ki President N. Tijendra Singh Amade, Musu ki President T.S. Sonamani Su Sarugyakhe. Hokba thatam kai isnelaiba stress and strain samaj ki suba tension maraksida university ki chhatri ki community sing sisu koi part of oibnina university da chathari ba teaching learning process isi khajik tang hena
enliven to na mai na ko na si ki thang si local na na mo ki collective effort ta university se khara ka hena mam na sak na mo ki ta si ki thang ji local ni tere ni ki wa festival of books na ma auditorium satha bani ko lai su ano ko release to na political science ki oda historian sing theater personality orang tungan ba mayam sing si ko na invite to ri hai ga auditorium da lecture pi hal ga ni kudigi satra sing si lai ba academic and intellectual awareness mo gi lai ba si intellectual life si khara ga na boost to ba na masi ni khana si lokala ko ni pau gi marak thana aten ba break amatang lo minasi diabetes ko loy le hingliba seng thama gi manungda control to ngamle urea creatinine wang basu thama gi manungda hanthaba ngamle khong hamba nuai te basu numit mangani gi manungda fan bangamle bile sabadi nusang na basu chama de chama fan bangamle cholesterol wang ba numit kunida normal oi bangamle bp wang basu thama gi manungda normal oi bangamle fatty liver oi basu thama gi manungda fagat han bangamle pongnamak natural oi ba hida makalna lain jabani hakjang da sokadaba side effect amata laite makata le hidak chaba gi mathau su tararoi hena kupa parol gi damak ngasi maklangsin birau diabetes hospital soibam leikai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Welcome you all to Unapo School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. break ki matung da taram no chari makhata ba pau pizare home guard sing na masa masa gi mathau masak khangna thabak tawrabada ta manipur lengak na matam gi pifam thokpa khusumal pirakani haina manipur home guards employees welfare association gi president yanglem mangina haikre wafam asing asi manipur home guard employee welfare association sinduna sana fudong bachahi haiba thimda pangthokiba humpu suba home guards lingkhat khiba mapok kumon gi thorom ga mari lenena phongdokhibani thorom adu manipur home guards employee welfare association gi president y mangi vice president p prabhabali p chandra kumar md yakub ali md abdul salam md wahid ali md matalib amasung y tesmala roy su saruk yakhe thorom adu gi manung chana home guard ki lamda kathokpa amaga loinana thaupuram laba ahal oirba mioi tarukta su achamba khudol pot piduna ikai khumnabu utke thorom aduga mari lenana y mangi na hai manipur da leiriba home guard khuding makki battalion commander amadi battalion in charge single loinana magi battalion singi home guard singa punduna kathokpa amaga loinana mathau masak khangna miyam gi thabak tauba mathau tai home guard ama oina mathau masak khangna thabak tauduna lenga ki maikai da thajahanba amadi nungsi hanba ama thamlamba matamda lengak na so home guard singe paikhat pa yaba thabak thorom sing matam gi matung ina tawrakani haibagi thajabalai hainasu mangina phongdokhe sana kudum bagi sahi sina lakada district khudimukta leiriba battalion singi sipai chahum chaniya kai de chahum bhawba leiriba battalion amang leiba battalion manga so koi sahi chupase tongan ba thoram pareng kaya pangthok sakani laimuk thibadi megi tang hum dei thokpa wathok asina maram oiraga leiba awana tariba akoina su asai ngarang na han dai kidraba moi mafamda kai khuna bu utana koi minute ama koi apaba phongdok sabagi thoramam su pangthok sari badini siguma maraka sida sana khudong ba sahi tai hairaga su mayam dum dham tawdana yamna langba harau kumai mayam tawduma de koi tawjedre aduga yawbo phangdraba honggar pasnan punamang su ngasi diliba kharasina tawriba ase masina koi punamagi saruk yarbani haibasi khanbiyu Mari Suba Hawaii Bam Ranbir Singh Ningsing Numit Thoram Amang Ase Manipur Saitya Parisat Imphal Sinduna Manipur Press Club Imphal da Lamdam Sigi Aiba Singil Laktage Hawaii Bam Ranbir Singh Haiba Hiram da Ningsing Thoram Ama Pangthokre
ningsing thorom adu Manipur Sahitya Parishad Imphal ki President Longjam Joychandra Naharol Sahitya Primary Committee ki President Nauroibam Indramani amadi Manipur ki mafam kaya degi lakpa aiba aibi kaya su saruk yakhe thorom adu ki manung chana laikhidraba aiba Hawaibam Ranbir ki photo da laisu katuna ikai khumnaba utke loinana Ranbir na iramba lairik amasu miyam da khusinabaga loinana Manipur thokliba lan asta laikhidraba singi mafamda makoibu ikai khumnaba utpo oina minute ani to minute leptuna awaba phongdoke thorom adu kamari leinana Manipur Sahitya Parishad Imphal gi Secretary Ilangbam Priyobatana phongdorakpada Manipur Sahitya Parishad ta President Oiramlaba masagi chahi chama suraba aiba aibi singbu ningsingduna ngasi gi thorom asi pangthokpani Hawaibam Ranbir Manipur Sahitya Parishad ta President amadi Secretary oina tangkak anirak suna Thaupuram misak amane mahakne hingningai matamda Manipur lonbo nipan suba schedule da chanaba honabada akanba mawong da sarukya ke masida natana Manipuri lon asibu classical language ama oina pukhatnaba honabada achauba thodang lorami haina su Priyobatana phongdoke andamasibu awang pathata pukhatnaba honaraba miloi singda khanana bakoi buningsing boina faromasi Manipuri Sahitya Parishad President Oibiram Basingna Bagi Masagi Sahi Sama Surapa Kudingi Aipana Bangtok Sabani Hariba Hawaibam Ranbir Singha Manipur Sahitya Parishad Ta Anirak Tam Anirak President Oibirami Tam Anirak Secretary Oibirami Secretary Oibiram Ba Sahina 1949 amasung 1951 da Secretary Oibirami aduga President Oibiram Bana 1985 amasung 1986 ki Merotani Mahangna hinglingaida Manipuri Sahitya Parishad Kusapanaba honabada natana Manipuri law lasibu nipan suba schedule chanaba akanba ihogda saruk yakhe Thasi ki marida leithau kuki khunda kuki militant sing na maitei nahatara humdoi faraba matung tamthi na hatok pikraba athoba singi mafamda ikai khumnaba utpo oina amadi makoi tara humdoi gi thawai na mapugi leikonda ingna chikna leiruna ba haiduna leisang them basikong leirak machinda miyam na maira katuna thaunibagi thoram ama pangthokre IMC youth team amadi maira paivi singna sinduna pangthokiba maira katpagi thoram aduda leisang them khun manungda leiba ima ibel amadi naha kaya na saruk yakhe athauba singna ima leiba ki damakta chalam liba lambi aduda tungi iraicha kaya amasu ima leiba kini khanduna matung ilakhigani haina IMC youth team gi maikai dagi phongdokhe Kukisina aikoigi ireisa tarahumdoi athauba makoibu khulai yaudabida yamna tamthiba maongda hatok pikiba amadi makoigi thauna ningjel kaya dubu ningsingba amadi aikoigi isorgi mafamda ingna chikna thambiruna biginamakta aikoigi sinja langjel bisingna isorgi mafamda nijaboina sinjabani aduga asigumlaba thauna pharba kaya asina takpiramba tambiramba adumba lambi sida aikoi pumnamaksu nomadi soiduna makoigi matung ilakani haiba thajaba ngasi tinbiba miyam amadi thokpiraklebe imai belsing maira paibiriba khudimaki achetpa wakhalol amaga loinana aikoi thoromse sinjabani Laumi singna law lokpa loiraba matungda lawbuk sing hanghandana atopa mahi marong sing thaduna senthok leinaba thabak kana paikhatpa haure Bisnupur district ta lawfam kaya asangba lawbuk ohennaba laumi singna hangam hunduna sel changhandana sendong yamna fangba yaba hangam maru hunbagi thabak paksana paikhatare Thaurang asigi makhada Central Agriculture University gi makhada cluster kaya thokna khaidoktuna maru marang hangamna chingba kaya pithaduna laumi singi senthok leinaba kana honare asiguma thaurangi manung channa thinungai 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐿 mapan gi lawfam kharada thinungai ward number 5 tagi test thanina luchingba mioi tara mangana saba kangbu amana law pari tara manga romda hangam hunba loire haina test thanina phongdorakle Mahaki team na hangam huliba mafamda aikoi gi paumi unaduna wari sarubada magi team gi hangam hunba loiba kuire hangam loina ure har chaiba yaragani adubo super ga potas kadi piraktri aduna award pa har thuna piraknaba officers singda appeal tawrakle handaki thorang asi soidana mai pakle haina loba yare haina su paudam lakhe mathang sahidade maning lobuk chingkhong chingyagi pak chawkhraba lamsing asta lengakna pothok puthokna ba thorang tawbiu haike Tungda 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐿 mioi kharana hona jariba asumna atei lomi mayamna su pothok puthokna ba hona biu maru marang su department da che chang puraga lobi duna chinjak ta mipan tangdaba iramdam ireibak ohelas kanglei pak ohensi haike ai hanga maru kitam handa hunjaba je kawgi maruni kawi maru je Dr. Uspa amasung mem
दैनान पिथाबीरकपने इदमुता परि ट्रांसफर पिबीरकपने तो मयाम त पियो पियो न खांगदने परि अहुम अमुगे महपचरगा परि ट्रांगा की लोसनग्रे यांगगी कुंगे मरी पानबन से हौरे तो नहान लोरे आई मरु माई पाबनिन ओलपदि अइना हाइजिनिंग सरकार की माइगैदा मनिंग चिंगोंद हांगिबा मयाम से अमतदि मेंशन जब ngamnabe amto pari kulam kuntham gi lawrga mayam gi ningba thungnabai dam to hono jegen khali medamon ha ju pithabire area olakpadi sarkar miyang changaga maning gi hangiba mayam se amtadi mayam gi dongta ai sinchak si puthokpagi amadi ai lusingbam di oijegen khallaga tawjabani अरोइबदा मरु ओइबा पाव मोहना पिजरे मिनिस्टर ओइरम्बा मोइरांगथम इबोतोम्बी लेखिदबगे कुनमपन सुबा निंगसिंग थोरम पांगथोखरे मणिपुर की इरांग सेंटर अमसुंग स्टेट लेंगाकना कुमहै येंगबदुना लेबसी यामना पेंदे हाइना हानागी चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना हाइख्रे मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की 13 सूबा मपोक कुमोन थरम पांगथोखरे ngasiदगी मणिपुर मैतै पंगन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMPWO हाइना ममिंग ओनख्रे मणिपुर की लाइफलाइन पासोई लमसांग कोंथौजम फाउन चलिबा नेशनल हाईवे 37 की फिवम असुकी मतिक सोकले मियाम की इहौ लाक्ट्रिङैदा सेमजिनबियो हाइना मैकै अदोमगी मियामना तक्सिलकले हौजिकी ओइनादि मतांग असिदा नॉर्थ ईस्ट विंडोना पिजबा पाउ लोइसिनजरे मिटेंग ताबिरिबा पुनमकपु अमुका हना इकाय खुमनबा उच्चरे।